Good evening, everybody. Yeah, video ya me a very serious video. Was my watching no more ye kurun Ghana. 3 days ago, the Bruni be some myself for TikTok. Or say anything ma on TikTok or mo ye the my say nka ye mfati ye what. I say your problems ya ye sereno ma ba onu hu say Ghana. What it ba? I say or you who ni bro abafuni bia. Or say there be a obi TikTok wa who say Ghana for ye de nyade a funny things. Ye de na say there be a fight. Or cannot sin sema here. Questions we be some na mu say by asem we are make kind of it's very important thing. Ye kuru Ghana ye so noma bi so man noma a here. Hwe me a video we abusunya one god I know say internet there internet wa won sabeka mu betima wo so amana to no bia no ma watch abusunya one god live in videos ba Ghana no I don't know say ye man Ghana I don't know say so nkwase asenso e ma ne be yenko asenkese na me pese me bi say abusunya one god say ne tumi na odo ne na mo de friend no say kama osiso no onhunu hia ni anase onhunu sikani anasa kama no oyisu no ontimi nhyen koma eye adepada ise there is nkuguo nsem kwana ne ka badeka de be pese bibi se abusunya dom since abusunya one god mmere bia no ye flood osesai na ada se oyisu bempa na ada nipa bi okọ ne wo se omoa no abusunya one god free wore anya tumi odo ye n'adwuma mehu se abusunya one god atima kase bi bedi yida abusunya one god ntimi kase bi bepeja wa abrabonda every day we the fundaka we abrabo be ni nyina so omo a ahunu se omo peja wa abrabo mu no na odi fie ne panic to omo abrabo so. What is meaning of that things in Ghana? Here need ye be wo Ghana be bre wo wiase be di power pa bi wa ochechira na apayato musicians nu artists ya be ba be ntimi mpeja no abusia one god utumi na ukura no entimi wasa nkrofo no ana ontimi hunu sa nkrofo no nhye ho nkom te se de omo abre omo aswete anya kakra kura omo peja ne de bia utumi no obre omo ase. What can for that things? Ghana, mommy and no mabi. Ghana, ye no mabi. Na yemfa ye nani si for one man na yetim no. Na Ghana kwese se onye Ghana. I don't know say region kura wani munyans ne man Ghana. No ma de ekoso no. Region kura wo animunyans ne country Ghana. Cause Ghana kwese bi woni sika anabinya ye ade bia di open oye there is no bitinka ascension na mampanyini ministers etwo na sa no man eko bintimi stop no ma bia eko se sa afia ne panic ya abusia one god anytime you do to amanfo so no muni se eye aburuchira nka barista oko prison kura bia ontimi mpie. Let me tell you for you. Me who say abusia one god akotena ba bia ote no na atima ka say meka ma ne de asumasi be yida meka ma de asumasi oba be pejada da ba bia omo bo omo bra aduru ba bi no da bia ne omo oba be wu omo de fundaka asumasi ontimi peja biem. What is the meaning of that thing? Abusia, you have to careful in your life. Home ye kan sunsuma on the spirit ya munnim ahonhom adwuma na moye no nti sometimes na metaka se me Ghana be ka se sofo Ghana I don't believe ho nyame a memi ni no nyame a memi ne nam no sa nyame no it is not joking god awurade enye concept na wapet wanim
na wode awurade adi mpepra tumi na wo hu yusu be no sa spirit na ya mo yusu mo no honhom bia ni ho a odi for instance ahonhom so powers ade da onye kura no honhom tin kura do ma na yiye munye very careful se bibe wu a nura na me chiro girl bi ade bi na me se onin se samane wo wiase nipa bi wa ha ode na masase ne so oye wo maame ba eyo papa ba no oye samane because adi kana wu be 2 years wa samando wo na yi ba na ode na masase we so nti onu de ohunu no different to you so wu no se moja wo mu one na ho ba na oye samane na me kire ne no ma bi se aya na Ghana ye kwagigi nnuro se nyankopon ho tu mu a de nipa hunu no wu no different no kra me ka kire mo ne no ti aya mu jai mo no ma na mo television sofo bi wa ti sa mi tihwe no bia na me ne bi akwotena so dem abompaye almost 4 years ade a open sankada waka kire me se osu nyankopon bosun ti nyaade na nyame de ntimi nyaade Ghana sa normal se tumi bi wa Ghana kada abusuo ye no nka nyame nipa bi kura bitima stop no for just one day because munyina mo ye one way munye very careful abusuya ma wadi nawo meni se aramafo obrebe ke kan kwa say wo video amaye no but the true way I'm saying to the people mama money now